ngiyayikhetha inkosi yakithi ebuhleni bokuphakama unyazo phezulu. Hey bantwana benkosi enkulu yakithi ebuhleni bamaNazaretha bakuthiwa umuntu uyakwazi ukuthi ijoka abe siyakhumula manje ijoka lokuguqa phambi kwabantu ngoba lezi ndaba ziyasinda ifuna ingweve endala luthuleni labadala iboshelwa izacile. Isandwela sehlelo somthandazo isabatha lihlelo senkumbuzo yezizukulwane senkumbuzo yokuzila inkumbuzo kaNkulunkulu. Ngenu Jehova Nazaretha Enkosini sesifike kulomzi wemanga umnikazi wawo unyazi nezulu sizocela ke ukuthi enhlayisuthini sikhumbuzise ukuthi wonke umuntu okhona ngaphakathi kulomzi athinte phezulu kuye emqaleni ukuthi inkinobho ngabe ifasekile yini ngoba kukhona ukukhohlakala ungene kanti ukukhohlakala ungenzanga ngamabomu kanti ukhohliwe ukuyifasa phezulu umthetho wale ekhaya ke uma umuntu embethe uyagqokwa akufasi inkinobho phezulu. Amen. Amen. Ngicela ke ukuthi ke singene enkonzweni osuka namhlanje ukuthi labo abazofakaza bayafakaza laba noma bathethela amacala abo noma bakhulume lokho abakuba bathume khona basuke bengaphethe inkonzo basuke befakazela lokho abakuthunywe abakubo ngaleli khala emphefumulo. Amen. Ngakho umuntu oza ngapha ozokhuluma into ayithunywa abakubo hayi aphathe inkonzo iphathwa umshumayeli masesibekile yena osuke ephethe inkonzo. Thina sifakazele laba abasithumile ukuthi bathe asizokwenzani ekhala emphefumulo lokho abakukhulumile kodwa ngekhala emphefumulo umuntu ozoba ngale umuntu ozokhuluma ngokukhulunywe ngekhala emphefumulo hayi kodwa iphutha akhuluma into acabanga ngabe sethi angithi kuthiwe ekhala emphefumulo kungashiwo kungakusho lokho ungakhuluma iphutha ngoba uzoboshwa ukuthi wakhuluma iphutha wathi abakini bathe bengazange basho. Amen. Umuntu ke uthi ngusibani wakwabani endaweni ethile ngaphansi kwenkosi ubani abesehlala endabeni. Amen. Umuntu ke loyo uyoshabelela uma sekufika umbhobho kodwa inhlanhla ukuthi njobe isilapha nje kuphela umbhobho usukhona eduze kwabo abesehlala endabeni. Umshumayeli makhona indaba ayiphethe noma umkhokheli noma inkosazana iyoshabelela mase kufika umbhobho anyamuke ahlale endabeni inkosi yombusisa. Amen. Bonke kabakwenze njalo inkosi yobabusisa. Amen. Umfana okhulumayo mfana kaMvuyana Sibongo lapha eNdwedwe enkosini yakanyuso. Noma kunzima ukukhuluma phambili angijwayele ukuzokhuluma. Ngithunywe ugogo ozala umama Ntombi yaKwaSibiya. Itha ngosukuma ngihlambulukele bona ngihlambulukele labantu ngoba bona bahamba ngesandla sabantu. Uthi emntanami ke ufuna uqale emndenini wakomalume kama wakho kwaSibiya. Uhlambulukele ukuthi ucela ushembe ukuthi asuse izandla zabantu abahamba ngazo. Wayeseshe nomnikelo kumele ngiunikele lapha ekhala emphefumulo ngoba uthi lapha kusesibhedlela. Wathi ucela ukuthi uNkulunkulu ashembe bonke abantu abasegazini kimi. Ukuyibona abangithume phakathi kwalomuzi angosuma ngihlambuluka ukuthi ngicela uNkulunkulu ashembe. Ukuthi lezandla abahamba ngazo zoshevu nopoison nezibe ezahlukahlukene ezenziwa abantu ngoba uma ngabe mina ngihlangana nomuntu owina olilo gazi lomuntu owenza okubi egazini kubona bayagqilazeka bacinezeleke ngoba abakwazi ukuthi bakhululeke phesha kwethuna. Wayesethi nginomama ongizalayo emhlabeni ezihambe wahamba ngisenze somuntu emntanami konke lokho
ucela ukuthi ngihlangibuluke lokho imndeni leyo kuyona uNkulunkulu abenza lokho emndenini osegazini kimi. uNkulunkulu asuse izandla zabo ukuze bakwazi ukuthi bakhululeke phesheya kwethuna. Inkosi ibuseni kuzwile. Amen. Amen. Yayikhetha inkosi yasebuhleni bamaNazaretha ubaba Shemnyazi lwezulu. Bayingcwele benkosi lo phamela inkosana yakwaDiya emampondweni. Ngaphansi bobukhosi bukaphathile noMaqwadekane. Bayingcwele benkosi nami kunzima kakhulu ukuphama kule ndawo engcwele. Kodwa ngizozama nje ngoba ngithunywe kuyaphoqa. Kuthe ngilele kuzosa kube ngolesine kulesonto. Ngabone ngathi kukhona into efikayo etha ifane nophahla lwendlu efulelwe ngotshani kodwa ibinomlawuli wayo ofike nje wangithatha khona la eThekwini wayana ekhaya emaphondweni. Thema ingene ekhaya yavele yaqonda emathuneni. Yafike yawashaya wachitha amathuna wonke. Kangukuthi elinye lize lagumbeka umgodi. Yase ingena ezindlini yazishaya izindlu zonke yazichitha. Yadlulela esibayeni yashaya isibaya yasichitha kwasala kungasekho lutho. Yaphumela ngaphandle komuzi isihamba nami. Kodwa engathi kukhona abanye ebesebekhona kodwa ngibabonanga kahle. Yayoshona la siyasikhaphele khona impahla. Sithe mase sikule ndawo yangathi yama lento kwase kukhuluma udadewethu osanda kudlula kule minyaka edlule. Wathi kimi uyazi khona okumele ukwazi. Inkosi yamaNazaretha ubaba Shemnyazi lwezulu unguNkulunkulu. Wasethi inkosi yamaNazaretha le ekhona ubaba Shemnyazi lwezulu lo mhlaba esikona ungowakhe magumbi wonke womhlaba akukho angakwazi konke ngokwakhe kulomhlaba. Sengisho umhlaba ungowakhe. Wasethi lo manakalo owenzekile ekhaya kukhona kufuneka wena uyowulungisa. Ngoba bayingcwele ekhaya akusekho umuntu badlula abantu abadala. Usethi kunemali ozoyithola. Waseyiveza nendlela engizoyithola ngayo. Wathi le mali ungakwenza okunye ngako. Into yokuqala ekumele uyenze ngale mali. Kumele uhambe uyolungisa ithuna leli eligubhekile. Okwesibili ngale mali ungakwenzi okunye imali oyisebenzisa nje ekhaya emphefumulo mhlambe ila ko 20,000 kuya ko 22,000 kodwa nje uthe nje kula ko 20,000 kuya ko 22,000 imali oyisebenzisa ukuze usinikelele oyosinikela ngayo ekhaya emphefumulo. Cela inkosi ibusise enexile. Amen. Mayi inkosi uShebo inkosi uNyazi lwezulu. Mina ngulindelani wakaMtolo eRichmond ngaphasi kwendawo yasemgxobeleni. Inkosi engiya ephethe le ndawo yangakithi inkosi yakadlamini eBhulwa. Bantwana benkosi ngonyaka ophelile kuzoba kunomhlangano kaMasha eTafelkop. Wasafika la kade kufone ingane yadadewethu ithi uthe uma makuvala umhlangano uma akasekho emhlabeni ushone ngo2023 wathi makuvala umhlangano waMashi ucela sizohlangana la ekhaya lemphefumulo. Masifika la ekhaya lemphefumulo sihamba nale ngane kade ifonile ifike ke la iphume seyichagiwe lengane kwakuyisonto emva komthandazo kaNani yaphumela ngaphandle yahlangana nengane lezi ziyichagile lapha ngaphandle kwangenhlanhla kwaqhamuka umshwemela uMajiya wafika wabuza ukuthi le ngane inani base bengibiza ngangaphesheya beza nabe sekufika omama sasesondela ngase bengibuza umshumeli ukuthi inani ngase ngimchazela ukuba umshumeli le ngane isikhathi esiningi ivamise ukuthi ikhuluma izinto ithi zikhulunywa abantu abadala. Ngiyathemba ke namanje ilo yonto ayikwasethi ubaba umshumali ayikhulumeke le ngane ngoba uma ingakhulumi kusho ukuthi inezilwane kufanele ukuthi ithandazele ngomthandazo kaThuma. Yasikhuluma ke le ngane ikhuluma ngobaba omdala ukuthi ubaba omdala uthe uyaxolisa
ucela ukuthi acelele intethelelo uyaxolisa ngoba waganwa umama ongalungile. Saseke siluthatha kalolu daba siluse kumndenini wakhe. Wathi babumshumayeli ke asilithathe lo daba siluse emndenini wakhe. Hayi ke engakaqedi ukukhuluma sengiyayiphuthuma le ndaba abantwana benkosi ningadinwe. Wathi eseqeda ukukhuluma lokho ubaba kwasekhuluma ikhehla lakithi elathi lona lakaMtolo akekho laziye kulesizukulwane esikhona lona lugcine lakhe wakaMtolo. Ucela ukuthi aphucwe izikhali ngoba yena usalwa izimpi namanje. Ngenhlanhla abantwana benkosi kwase kwesibili sifika la sasifika nje silethe ukusimayo kuphela. Mase ke sesihlanganise sesiphinde ekhaya sofana manje sohlanganisa umndeni ukuthi sikwazi ukuza nalembuzo eziza lapha esesigeza ngazo abantu abadala sithole amacala abantu abadala. Manje ngase ngibusa ke ngenhlanhla ngangizonikela la nginhloso yokubuza kumshumela uSimamani ngoba yena wayekhona ngaleso sikhathi. Wathi uba umshumela uSimamani Mtolo nami anginalo ulwazi oluphelele kodwa ngoba ukhokho wakho uzishilo futhi uyena osevele eqala engakazi lethi lembuzi mhlambe kuzoba ngcono ukuthi lembuzi liyacela ngani nimcelele nimphuce izikhali iyona kufanele ukuthi nibale ningahlanganisi nalembuzi ezo5 sase sizana zonke abantwana benkosi lembuzi zaba isithupha masteta lembuzi ezisithupha hayi kwahamba isikhashana kuthe ngoNovember sase siletha ke kwase kuphinda kufona yona lengane futhi dadewethu yathi malume uthi kufika umkhulu la kumina uthi ugcine lakhe ucela ukuthi ngesikhathi kulamacala nemthwala elethiwe lapha ekhaya emphefumulo elakhe icala lithethiwe yena wasebenzisa imithi ngembungu yabantu yengane uyacela ukuthi intethele simcelela intethelelo. Saseke abantwana benkosi ngihamba ngekhaya sahlanganisa ke nabafowethu sase siyithola ke lembuzi kwase kucaca futhi ukuthi sothi siyamenzela umkhulu simthethele lecala mhlawumbe kufanele siqolise kulabantwana laba basebenzisa ngabe imbungu nangaphela sazilethe lembuzi zabe zimbili ke manje zokuthi sesiyamcelela intethelelo kulabo bazali baloso ngane enzelwa kubulona. Kwahamba isikhathi abantwana benkosi lengane yagula ekhaya bekade ingasebenzi ingafundi lo nyaka ophelile yathi ingene esikoleni lo nyaka yagula lengane kuvulwe izikole yagula ngaze ngacela dadewethu ngiyacela ukuthi ngilengane kifike ngizothetha ukuthi ngabe kwenze njani kwana ngiyabona emva kwalembuzi sokulahleke nenkomo ngoNovember ingane le dadewethu yagula ayifundi ngabe kwenze njani kanti. Hayi ke mangithetha la ngiqeda ukuthetha bese ke lengane iyakhuluma ithi malume bathi abakamtolo baxolisa ufika abantu bakaNgcobo bathi lembuzi esayilethe ekhaya emphefumulo ayizange kwakunabantu bakaNgcobo abasebukhosini omunye walabo imbungu owathinteka kubona manje uyacela ukuthi imbuzi le yoxolo lwakhe kwalabo abasebenzisa khona izibungu iqonde ngqo kwabakaNgcobo ukuthi abasebukhosini ucela intethelelo kubona nangampela ke ngesonto edluli sifike nayo lembuzi ngesonto edluli uthe ngenhlanhla kusabhalisa umshumali manje wasethi Mtolo bokufanele ngabe le ndaba ehlambulukele ngenhlanhla ke kwasho ukuthi kwakwisonto edluli nakulesonto futhi ngenhlanhla ngathola umshana nami eza la ngeza kalula ukuthi ngizomhlambulukela ubamkhulu ubhekisisa ngokuthi icala lakhe sengilithethile Nkosibuse senekuzwile amen. Ngiyayikhetha inkosi engcwele unyazi lwezulu bantwana bakaNkuluNkulu lona oguqile usicelo wakwaButhelezi endaweni zasemahlabathini endinde ezibukeleni isigodi ngaphansi kobukhosi benkosi yakwaButhelezi umntwana wakwaPhindangeni amen. Bantwana bakaNkuluNkulu ngizozama nami ngihlambulukele umndeni ngonyaka ophelile kuthena kuzawungena umhlangano kaJulayi ngayibona ngize kuwo lo muzi wala ekhaya kodwa lo muzi ngangawazi ngawubona uyisimanga ngoba ubonda lonke lolu lwalimboziwe ngeingubo ezinhle ezikhale yodwa ngathi uma ngifika esangweni engabafica khona ngabuza ukuthi kwenze njani bangangiphendula kwasekukhuluma izwi
elakhuluma emoyeni elungulizwi lathi lalela mntanami la ikhaya kuvaliwe manje njengoba ngena nje umhlangano kaJuly wonke umndeni uhambile shembu babizile abantu babizele ebuhleni bamaNazaretha ngase ngathula ngalandela ngase ngikhuluma nomunye umntaka mza wami engize naye lapha uLindo ngathi lalela weLindo yazi fanele sambe ndoda selapha ekhala emphefumulo ngoba wena ulapha eThekwini ufunda khona kuzobalula savumelana abantwana benkosi kwaku August uma ngabe sesivumelene ngathi uma ngilele ebusuku kwase kuvela umalume ngoba ngingumshana kwaButhelezi ongasekho emhlabeni wathi ongusithembiso wathi lalela wendoda woza lapha nanangu uLindo sondelana la uma sondela kuyi wathi wemadoda uyazi mina sengethembe nina akasekho omunye ngimethembile awu sasa siyathula nje ngase ngitshela le ndoda kwathi kuleyo nyanga leyo ngoAugust kwasegula umfowethu la kabi la eThekwini kade ngizile lapha ekhala emphefumulo ngamthatha ngamsekhaya uma ngabe sesekhaya wasiyedlula emhlabeni wawusiyabuya lomqondo lana ukuthi hawu konje wathi umalume usethembe mina nalensizwa lo Lindo yekushuthi besazi ukuthi le ndoda leni sizodlula emhlabeni kwase kuthi ukuhamba kwesikhathi njengoba kukuwo lonyaka ngoba ngizile nje einsukwini ngahlela ukuthi ngiza lapha ekhala emphefumulo ngisuka lena eGoli ngangumuntu owayezodlula ekhaya kwase kuba nento eyenzeka wathi umalume uma ngabenza umsebenzi wangabe sangitshela ngase ngibuza ukuthi yini umalume ekwenza umsebenzi omkhulu kangaka ekhaya ungangitsheli na leyo nto leyo yayisingiphatha kabi ngase ngithi enhlizweni yami uyabona ke manje Nkosi ngoba sekunje ngoba kushuthi kahle akathandanga ukuthi ngibe khona kulomsebenzi noma ungangethembi kwakhe noma yini ngase ngithi ashembe njengoba ngizoya ekhala emphefumulo ngisezukwedlula ekhaya sengiyovele ngisukele lapha eGoli ngihambe ngiyekhala emphefumulo ngathi uma ngabe ngilele ebusuku kade ngikhuluma kanjalo ngayibona ngikhona lapha ekhala emphefumulo ngangilapha ngasekamu kule ngiyasekam le eyakhiwe kaNkuluNkulu ngincikile ngobonda khona uma ngithi ngiyabheka ngapha esandleni sami sokudla ngibona kunensizwa endala amen mamshumane uma ngabe ngimile lapha nalensizwa endala ngiyabona lapha ethempelini kunabantu umshumayeli Majiya uyakhuluma nabo laba abangaphakathi kodwa inkulumo yaba ngiyizwa ebese ngiyayibona le ndoda lena endala lapha emfishane ngumkhulu enempandla iyethula emakhaya iyayibamba lapha ehlombe ijikjele phansi iphinde ibambe ngapha ijikjele uma bijikjela phansi bese bethi lapha sethempelini ha nakho ke sekuyasetshenzwa ke la ekhaya nakho ke sikufuna sekuyasetshenzwa uma ngabe qeda lomkhulu kwethula ebeseza kimi ebesefike ngeke uvuleka isifuba sami ebese ngene esifubeni sami ephelela ebese ngishintsha ngiba nguye lo muntu nezwe bese liyashintsha uma ngithi ngiyabheka phezulu esibhakabhakeni khona umuntu ovele khona uyabuka lapha phansi ebese ngathi sengihambile lapha esiphelezela abantu ebese ngisendleleni ebese ngena ucingo lolu ucingo uma lingena ngathi kufona omnye umshumayeli uSibiya wasedande eBabanango uma ngibuza baba umshumayeli uthini ethi umshumayeli awu mana weButhelezi ebese kukhuluma uNkulunkulu somangaliso ushambo oyingcwele unyazi lwezulu ethi mshumayeli awungitshele kanti yini inkinga yalo muntu ebese ngithi mina shamba oyingcwele inkinga yami ileli ikhehla ngisathi ngiyaphendula ethi hayi wena mntanami yodwa inkinga yakho ukuthi wena uhambe waye ekhala emphefumulo ungabatshelanga manje leli khehla liyithandanga leyo nto leyo kodwa ngibese ngihamba ke ngiyodlula ekhaya ngacela ukuthi bengicelele uhambo oluhle inkosi busise nikuzwile amen lo guqile umlekeleli ngowakaNgcobo ngifike la ekhaya ngibizwa isibongo esingafaneleke ngafika la ekhaya ngase ngithola ukuthi kumele ngibizwe isibongo sako malume kade ngibizwe isibongo sasekhaya kobaba ngiwenzile kumsebenzi wala ekhaya nganikela bese nginikele imbuzi ngoba abadala bebeyifuna kumina
bese inikela imbuzi ezu16. Kuthena sengonze lo msebenzi ngase ngoba bese ngitholile ukuthi kumele ngibize isibongo sakwaMalume ngahamba ngase ngiyoshintsha iID ngibiza kwaMalume. Bathola bankulu ngifisa ukuthi niyazi lento ukuthi isibongo leso kwesona osebenzisayo uma ngabe siphambene nethonga noma ngithi iID imibizwa la ngafanele ubize khona into zakho ziyaphambana. Kanti izinto zami ayihlanga nje la kuzofika unyazi. Luthela unyazi lufike nje la ngolwesine bengingekho ngisemsebenzini. Ngithena mangifika la ngibuye abantu bayakhuluma bathi kade kukhona unyazi. Awu ngithi awungaphuthelwa. Awu bekade kukhona uNkulunkulu ufike ngingekho kwangiphatha kabi lokho. Unyazi phela ngihamba yonke indawo. Unyazi belifike la batona abahle basezulwini ngolwesine lolu lwayizona. La belifike la ekhaya emphefumulo lizobuka iphalethi lalo bangcwele. Mangibuye emsebenzini ngixoxela lezo indaba mase ngiyagula ukuthi hawu uNkulunkulu ufike ngingekho ngebeni ngumuntu wala ekhaya ngiphatha kabi. Ngithesa ngilele ebusuku ngabona uNkulunkulu ehlele khona lapha phambi kwephalethi lakhe ehlele ngehlelo sakhe sasezulwini. Ngithena mangimbona uNkulunkulu unyazi lwezulu ngase ngisondela kuye ngazi nami ile ngiphushela kuye. Wayesekhipha isandla sakhe sasezulwini wasesiphakamisa kanje esibhekise kimi. Uthena masibhekise kimi kanti uNkulunkulu usekhipha umlilo wakhe wasezulwini. Wawusuza kimi. Uthena mawuzwa lo mlilo wakhe wasezulwini umzimba wami wadlikizela ngezwe ngathi ngishokhwa ugesi. Kanti uNkulunkulu uyasebenza emfihlakalweni. Into uNkulunkulu besayenza njengoba mina into zami beyibheda zingahlangani bengazi ukuthi mina ngihamba nje nginesilwane kanti khona umuntu wangifaka isilwane. uNkulunkulu wayesesikhipha lesi silwane lesi. Uthena masikhipha ngasibona siphuma ke emzimbeni. Masiphuma lesi silwane ke emzimbeni saphuma sabhala kaqala phansi. Ngase ngibona futhi ukuthi ubani ofaka lesona ngoba lesona lesi sibazana safana naye lo muntu na owasifake kimi engimaziyo vele ukuthi owasekhaya emndenini akalungile akahambi kahle ayibonga inkosi. uNkulunkulu wayesengivezela ukuthi hayi wena njengoba into zakho ubona ngathi zimnyama wena bewuhamba nesilwane uNkulunkulu ungilaphile nami ngingekho efikile la emini ekhaya emphefumulo ngiyisemsebenzini namhlanje bafanele ngame nje ngisemsebenzini kodwa ngithe angiyi ngiqamba ngathi ngiyagula ngiphethwe izinyo sengofika lencwadi yaDokotela ngolwesibili inkosi busisene kuzule amen. Amen. Igama lami nguMakhosazana wakagcaba ngiqhamuka Olundi ngaphansi kwenkosi uButhelezi. Kuthe ngizofakaza amaNazaretha ngobukhulu bashembe unyazi lezulu. Kuthe ngonyaka odlule ngoMeyi emavikini okuqala nje kaMeyi ngafika lapha ekhaya ngizonikela ngizoyikhalela kushembe unyazi lezulu ukuthi inkosi sengiqedile esikoleni enyuvesi kodwa iminyaka iyahamba angitholi nane internship unkosi. Ngafika amaNazaretha lapha ekhaya emavikini okuqala kaMeyi ngafike nganikela ngalesi CV yami ngenza imisebenzi eyenziwayo lapha ekhaya. Kwathi ngilele emva ukuthi sengibuya la ekhaya ngambona uShembe unyazi lezulu engazi ukuthi ngizonikela kuye. Ngafike ngathi Shembe ngaguqa ngahluleka na ukukhuluma wathi uShembe mntanami umsebenzi ofunayo usutholile. Kwadlula iviki eMaNazaretha ngathola ikholi ukuthi angize kwi-interview ngomhla ka-27 May wona unyaka lo phelile. Nangempela amaNazaretha ngaya kwi-interview ngawuthola umsebenzi ngamandla kaShembe unyazi lezulu amen. Ayikhethi inkosi yasePhalamende. Lo khulumayo nguMashozi ose entabeni zaseMpangeni. Kwesamthetho school. Cha nami ngithi angizohlambulukela. Uma uthe ngilele ebusuku wafika uma. Wathi uma tanami ngiyakubona ukuthi ukhathazekile. Ukhathazekile uthi
angixolele uyihlo uthi angixolele uyihlo mntanami wena ukuthatha kube lula wena ukwenza kube lula akukho lula ngalendlela ocabanga ngayo ngizomthethelela uyihlo uma ngane yami seku right hawu ma kodwa makade wahamba isikhathi eside kangaka awu nje ma usaxoli athi mathula mntanami ngoba wazi uyihlo wangenza into ebuhlungu kabi mntanami angibulala wathi angizosho la ekhaya la ekhaya kunesigcawu angihambe ngimele esigcawini ubaba wakho ngoba wena uyamkhalela uthi angimthathelele ngakho-ke ngizomthethelela ubaba uthi uma ubatshele ukhulume ngesama kodwa ma yini ungithe simthwalo nzima kangaka ninobaba uthi uma kufanele mntanami sikuthwese lo mthwalo uthi uma mntanami hamba uye esigcawini ufike ukhulume ngoyihlo usho mntanami ungesabi uthi usho ukuthi uyihlo wangenzani ngicela ukusho-ke kuNyazilezulu Nyazilezulu ubaba wambulala uma wengenabo ubuso wamkhipha nje ubuso ugebhezi lobuso wengenabo ubuso uma wase nalokhu wangaphakathi wangekho kuma konke nje kwangekho ubaba wambulala uma wamhlinza konke nje namabele wayengekho wayesethathile ubaba uthi-ke mntanami wena ukhathazekile ukuthi awazi ubaba wakho into ayenza kumina ihlungu kabi angishiyisa abantu abami mntanami angishiyisa nina niyingane zami nginithanda uthi-ke hamba mntanami ekhaya lemphefumulo ufike usho njalo ubaba wamhlinza uma wase wayothwala ngaye uthi uma njengoba nawe befuna ukuthwala ngawe mntanami ingoba lento iwukho angazi noma uthe ukhonovu nje ukhonovu yebo uthe yebo lakini ngoba ubaba wakho wenze njalo ngithi-ke uthi-ke uthi uma wathi mase ngibulele sasala sathwala kanzima thina ubaba wayenesithembu sathwala kanzima thina kodwa kulokho sithwele kanzima akasilahlanga wayenathi usathi-ke umama mntanami ngeza kuwena ngoba imina ngimdala ngima ngeza kuwena ngakwembatha nakho konke mntanami ukungcola enganginabo igazi ukuhlinzwa kwami nje konke hamba-ke mntanami ngoba uthi angimthethelele uyihlo uhambe-ke kuqala uye ekhaya lemphefumulo esigcawini sikashembe uyokhuluma ukuthi ubaba wakho wangenzani uma ngabe usukhulumile mhlambe wathi ngizomxolela mntanami uma sekuvuma kumina ngizomxolela ubaba wakho nginama ngazange ukuthi ngizokwenze njani ngizothini ngathula ngoba ima sekhuluma into enzima kakhulu uma sekhuluma kanjeni wathi-ke uma kusho ukuthi ngathenga iphalethe kasimende lami saguqa emsamu nenkosana yami sasesacela nje yonke imindeni yakashozi sikhuluma sibeka sithi shambe sicela ubageza igazi ubahlambulule ubaba wafa esefile ubaba wangcatshwa nesibhamu
sikhuluma nalokho nomfowethu umzokuhleka eshonile ubhuti wamngcwaba ngommese wamngcwaba nommese ubhuti mase ukhuluma konke lokho ngoba umzokuhleka akakangeni ekhaya lemphefumulo umile ngaphandle mntanami ngoba susithekela usimende uShembe usazosikhumbula ke nathi wasethi ke uma mntanami ofike ekhaya lemphefumulo usho ukuthi mina nami ngenza isono ezulwini uma wabulala ingane kamamncane wami umamncane wami usaphila wathi mntanami ileyo ntethelele ileso sono engasenza emhlabeni engiyacela mntanami ukuthi uhambe ubusukhuluma yonke into esiyikhulumile uyobe usuyasho ukuthi nawe ngithethelele nobaba wakho ngizomthethelela ube sucela kubaba uNyazi ukuthi ngasilezulu ngicela ubaba noma baxolelane ngoba okwenzeka kuma wami akubanga kuhle noma ubaba kwenze kwaba inhloso yakhe yedwa ubaba ngenxa yokuthanda imali wathi uma wayethanda umama wakhe uyihlo wayethanda imali ngiyacela Nkosi yami ukuthi uNyazi lezulu sengiguqile ngiyacela ukuthi akenze njalo umsebenzi wakhe wena thethelela umama wakho ekubulaleni ingane kamamncane wakho wena qala kufanele uthethelela umama wakho tshela uNyazi lezulu uma kodwa ukhona enhlizweni yakho lo yebo khona yebo khona tshela uNyazi lezulu ngiyacela uNyazi lezulu ubaba uShembe uma amthethelele ngaleso sono asenza emhlabeni esaphila nobaba naye abahlanganise abaxolele ngiyacela Nkosi yami uma sekuthi ke sengiyagcina ukukhuluma kuthe ngolesine sasithandaza nomfana wami uSizwe sasesicela ukuthi uNkulunkulu imndeni yonke ayihlanganise uyazi yena umshumayeli uhleze esho uthi uyazi sakhuluma sahluleka ukukhuluma sasesithi umshumayeli uhleze esho esontweni ethi luyazi uNyazi ukuthi uhloseni ufunani sasesasho kanjalo ke nathi sesihlulekile ukukhuluma wasazi oma babe nezolo engakanani nobaba nalemndeni esicelela siyazi ukuthi ayinemngakanani izono asesithi ke sicela Nkosi ngobuningi babo ubaqoqe wena ubabuyise ubafaka ekhaya lakho lomphefumulo uthe uSizwe selele uthi wafika isalukwazi esidala uthi ubekugogo omdala ngalendlela wemalo yagogo wakhuluma lo gogo ingavumi noma khulume izwi kube ngaziwe ukuthi lanqamuke ngazi ukuthi umuntu ukhathele ngathi uphuma kude uthi siyabonga kumzukulu usho nje usho kwaze kwaba kaningi esho angazi ke nami noma izizukulwane sana ngazi kodwa uSizwe usho kwaze waphindelela kaningi lokho ethi siyabonga usibongole kuma wakho Nkosi ibusiseni kuzwile Ngiyalikhetha uNyazi lwezulu ngiwunozuko Nxasane osuka eMzimkhulu inkosi engiyakhele uDlamini sicela ukuzohlambulukela umndeni wakaNxasane lapho kuzalwa khona ugogo wethu uShanaza khona ugogo wethu uzalwa umlungu ukhokho wakhe wafika wathi thina singabakhe ngoba ubaba wethu akenza ngalutho ekhaya umkhulu wethu la Shanaza khona kaMhlani akenza ngalutho kaNxasane wathi umlungu akabalwa ngisho ukubala ezulwini saze sabuyela esibongweni sesi4 lapho kuShanaza khona ugogo wethu kaNxasane
wathi yonke into esinayo siphiwa uyena kodwa thina masifike ekhaya lomphefumulo siqhakambisa lo Dlamini lo ongenzanga lutho wathi usekhathele mengabe sifika nesimayo asimbali asisho lutho wathi kusukela namhlanje kufanele thina sibize unqasane wathi ogolozayo ukubiza unqasane ngoba usekhathele wathi uzovala uzobulala makuukuthi thina asifuni ukubiza unqasane ngoba besibiza uDlamini kade singazi ngoba sakhulela kaDlamini yonke into besiyenzelwa khona besimbiza ngephutha wabese wathi umkhulu unamacala unecala likaBhombela lokuthi uBhombela angazi noma wafuna ukumlengisa kodwa wafuna umshaya ngezulu yena ubephatha izulu wathi bantu abami angifuni lutho oluzophumela la kaDlamini ngoba lo muzi lo akuwona okuthi nina lisenzele kuona izinto nina kufanele ningakhela umuzi mina nginamuzi wathi la ekhaya lomphefumulo sihlele emhosheni kuyaliwa nina abantu abami niqhakambisa uDlamini yonke into eniyenzayo nenzela uDlamini ngiyile mina nginyazwe ezulu ngayokhala ngathi nyazwe ezulu labantwana laba abami wabese umkhulu wathi ucela simakhele umuzi wathi mengabe silethe into lekhaya lomphefumulo singayikhipheli kaDlamini size siyilethe lekhaya lomphefumulo siyikhulumele khona ngoba okwamanje asikakabi nayo indawo lapho esokwenza khona into eziningi wathi sike sime ngokubanikelela umnikelo wembuzi ngoba ikhaya asikakalenzi wathi ucela ikhaya lakhe kuthina wabese umkhulu wathi unamacala yena wayedlwengula ingane ezincane elala nanabafana wabese wabese kwa ugogo kwafika ugogo lo ozala ugogo wethu kusho ukhokhokazi wethu wathi lo bekade efikile ukhokho wakhe wathi bantu abami mina ngiukhokhokazi wenu ngizala ugogwenu indlela azaleka ngayo ngangisebenza eplazini nomfowethu iplaza ngangisebenza kulo kwabela kaBhoda mina ngingakwazi ukukhuluma njengoba ngangakwazi ukukhuluma nami ngangifuza abanye abaphambili ngiyacela abantu abami nize ninginikelele ngekhulu ningivule umlomo nicele nalabo abanye engibafuzile ukuthi nabo bavuleke umlomo wabese wathi bantu abami lo mlungu lo wangidlwengula wathi umlungu maye ngidlwengula abantu abami umfowethu kakhulu lengangisebenza naye eplazini wathi ukuthela waze wathatha umkhonto wagwaza umlungu uthi maye gwaza umlungu wamgwaza ngalesikhathi sakudala samabhunu umuntu wayevele ayonqunywa kubikela umndeni wakhe usike umfowethu wanqunywa lapho uhleli kabuhlungu ingakho ingane zale ikhazi phelele ejele wabese wathi ukhokhokazi wethu bantu abami ayikho into unyazi wezulu azoniva ngayo ngale kokuthi nicele kusinikelela ngama-blocks nangosimende wabese wathi iphalethe likasimende wabese wathi nama-blocks wathi amphalethe lokuqala lama-blocks bantu abami nize nicela uShembe unyazi wezulu alenze imbuzi ephilayo asiqoqe sonke saba kaNxasane lapho sikhona asicinge wabese wathi elesibini bantu abami nize nilicela uShembe alenze imbuzi ephilayo emhlophe ngoba sinephunga lomlungu leli phunga lomlungu lenza ukuthi singakwazi ukufikelela kuShembe noma nina niya kuShembe thina ngoba siyanuka sinephunga lomlungu wathi ezulwini ayikho into ehlanganisa umlungu nomuntu omnyama wabese wathi leli phunga leli liyafikelela nakenganeni wathi uShembe mayesigeza leli phunga leli nani bantu abami emhlabeni niyobe senigezeka wabese wathi nathi bantu abami sinamacala njengoba nje sinamacala umnikelo wenu nina manifika uyabangwa ngoba angiqondanga ukuhlambulukela abantu baDlamini ngoba wathi umkhulu asiphume kubona
kodwa ngizocela ukudlula endabeni eyenza ukuthi umkhulu azagcine ekhuluma kuthina benogogo. Njengoba kade sihlala kaDlamini bekade ngijwayele ukuza lekhaya lomphefumulo lukhulunywa udaba lakhona ngaze ngalithulela ekhaya udaba manje ngithula abafowethu nodadewethu nabo baba nabo bonke baluva udaba. Ngo-2022 bafika lekhaya lomphefumulo belethe iy'mbuzi abaziletha zaziwu-5. Kuthe sebezilethile imbuzi eziwu-5 sadlula sakhuluma udaba kaMhlane lapho sishanaza khona thina. Udaba salikhuluma kwaze kwaba kathathu la ngavakala. Kwaba khona abavayo kwaba khona abangeva. Sabese nalabo abavayo saletha imbuzi. Kwathuleka kwangabikho mpendulo kwangabikho lutho. Usethi-ke ugogo wethu umkhulu wethu bantabami umnikelo wenu lo wembuzi eziwu-5 enanulethile ekhaya lomphefumulo umile umndeni kaDlamini umile elayinini wakemfuleni. Ngafika mina ngakhala ngathi labantwana bazothetha amacala kaDlamini abami nabanye bavuka bathi labantwana bethu ngoba nonke nina nanizothetha amacala nibiza ekhabo ma wenu nonke umnikelo wenu umile ulindile ingakho impendulo ingekho. Wabese wathi noma ngathiwa bayanibuyisela umnikelo wenu lo enanunikelile ngoba ngeke uzuye indawo walethwa yini nabami. Ingakho impendulo abantu bakaDlamini bengabuyi ukuzosho ukuthi sebegeziwe okanye babo ngingako ukuthulekile ingoba nina nanikelela isibongo esironke. Wabese-ke wathi bantabami nasi sinawo amacala kulowo macala lawo njengoba nani nabethu nishanaza kuthina ngoba zonke ley'bongo engabe nishanaza kuzona ezingenzanga lutho niwele esandleni sethu. Senzela ukuthi nowenu umnikelo ungabangwa mase senulethe ekhaya lomphefumulo. Sicela nize elinye iphalethi lama-blocks nicela uShembe alenze libe yimbuzi nalo liphile. Bese kuthi yonke into ephathelene nomshado nomabo nenhlawulo nomembeso nokukhishwa kwabantwana nako konke nokuqhoyisa nje ukuthi nathi sinabantwana esingabahlawulanga esingabaqhoyisanga esingabenzanga lutho. Wathi sicela uShembe lonke lelo phalethe alabe kube into ephathelene yonke nomshado kulo lonke lelo thongo la kanxasana abangahlawulwanga abangenziwalanga lutho. Wabese wathi elinye iphalethe bantabami nize kuwokuthi ukhokho wami unecala kuBhombela. Wathi uyacela ukuthi size simcelele ngalentethelelo. Wabese wathi ngaphezulu sinikele ngephalethe likaSimende. Iphalethe likaSimende belingakahlangani maNazaretha. Wabese wathi ukhokho wethu singajahi mengabe sesikwenzile lokhu sebevulekile umlomo bazofika kuthina ngoba bayobe sebekwazi ukukhuluma sebekwazi ukusha amacala abo maningi sibovuka sibhale phasi sitshenane ngoba asikakazi wathetha ngembuzi ezizalekhaya lomphefumulo. So lokho sinikela ngoba ayikho enye into uShembe ayobeva ngayo ngale kokuthi sinikele lo esakhiweni sikaNkulunkulu njengoba kwakhiwa umuzi waNkulunkulu isigodlo. Wabese wathi-ke bantabami mengabe senikushilo konke lokhu kuyobe sokukhishwa isibusiso. Wathi thina sike sihogweni kodwa siyaye sive ekhaya lomphefumulo mengabe uNkulunkulu kufikile abantu bekhisha isibusiso sokumenyeza kuthiwa umndeni wakabani inkosi ubusise. Wathi nathi ngale nkathi senikhulumile seniqedile masokushiwo ukuthi umndeni wakanxasana unyazi wezulu awubusise yilapho khona uShembe ayoqala-ke asebenze umsebenzi wakhe esicinga. Inkosi ibusiseni ikuzwini. Ngiyayikhetha inkosi yakithi ebuhleni bokuphakama unyazi lwezulu. Amen. Hey bantwana benkosi enkulu yakithi ebuhleni bamaNazaretha ukuba kuthiwa umuntu uyakwazi ukuyikhumula ijoka mabe seyalikhumula manje ijoka lokuguqa phambi kwabantu ngoba lezi ndaba ziyasinda ifuna ingweve indala lutho ulimi labadala iboshelwa izacile akukho ukuhlehla njoba lensizwa kade ikhuluma nje bengilapha phezulu
bengilapha phezulu ngosuku langolwesine sisebenza ngikhumbula kahle ukuthi kuzokamemeza amaphoyisa eshikiza ngoba ubesemile ubaba lapha esengenile semile inkosi yamaNazareth manje abazi kufanele ishone ngakuphi bayangishikiza ngoba nginakile ngicabanga ukuthi mina bayikhulumela nabanye abantu kanti umile ukwenza kwenzeke amen unyazi lwezulu umveni nqanga khona ngijuluke nginjalo ngangazi ngizokwenza njani noma fanele ngiguqe noma fanele ngiye kuyena angazi phela ukuthi uNkulunkulu uhlangabezwa kanjani ngumntwana mina umfundisi uhlangabezwa abefundisi base kuphoqeka-ke bayathi ukuthi sondela phela samlanda ubaba besiguqe kulesa sihlahla awulesa sihlahla saze sanenhlanhla lesiya ubemlapho ngemonto yakhe wahlika wama khona lapho waxoxa uShembe ebuka iphalesi sasezulwini ebuka abantu abakhe wathi awu bengazi ukuthi abantu abaningi ngakalana phakathi neinsuku sithi baba abantwana bakho balandwe uwe Nkosi wasethi oh bathunywe imndeni ngisathi baba Nkosi yamakhosi amen ushunyazi lwezulu mayibonga Nkosi amen namanje ngisavevezela sengiyabona futhi ukuthi akusekho ukucasha ngoba uthe njoba nakha kanje ngizoloke ngivela nje abantu abami mayibonga Nkosi manje asazi uNkulunkulu uvela ngasiphi isikhathi kanjani sicela ukuthi njoba kade ekhona andulela lokukhuluma okukhona manje asithembe ukuthi uNkulunkulu bezobutha lokungcola kwabazali bethu eyokufaka emgodleni la kuhlahlwa khona ukungcola mayibonga Nkosi ngicela ke uNkulunkulu wasebuhleni unyazi lwezulu angifihle ubungane bami bese ngiphe kwakhe ukukhuluma nokuqonda nokwazi ngoba akukho osingakukhuluma kule nkundla okuqhamuka kumuntu nokuqonda komuntu kunomthandazo la kade ufundwa umshumayeli ihlabelele ezibhalwa uShembe la ziwumthandazo ezinye zazo kusuke kububula abazali bethu ethuneni baze bakhanda imvunge nje bade bekhuluma labantwana bethi imndeni ihlele esihogweni kuze kube imvunge bese kugcina sekumhlabelelo abese yakuza uNkulunkulu abese kuloba phansi kunesihlabelelo esithi izono zami zandile kuneyinwele zekhanda lami uyabona ukuthi la kububula umphefumulo womuntu oboshiwe ethuneni ziningi zonke ziwumthandazo angazi ke njengoba abantwana benkosi sesathatha lezi eziphenjwa omajiya sincokole ngazo phambi kwaNkulunkulu uthini uNkulunkulu ziyamkhipha yini umuntu ososizini ziyawathetha yini lamaqala ekhulunywa ngawo lezi ezikhandwe omajiya lezi esizithandayo nalezi esizixhumayo uyabuza uNkulunkulu ukuthi sikuvesi bani lehlabelelo lihlatshelelwayo kodwa ngoba umusa wakhe uhlezi phakathi asale sejabula nje ancokole nathi mhlawumbe kwesi sikhathi ahlabelele usuke enza lento esithi siyayithanda uShembe uyingozi entweni into uyayithanda uyabodoba uyabathokozisa bese naye bese eyilingisa kodwa suke ngayona yakhe akawazi umsebenzi wakhe inyanga yezulu yakukhuza lokho abantu bephethe izipho beza kuyona yayisitshela owayesetafuleni wathi utshele labantu abezayo nalento beza nezimpukane la wazokhumula umjiva wavuna umjiva wathi beza nezimpukane labantu waxakeka nalo mshumayeli wayekhona ngoba wayekhuluma ulimi lesizulu kodwa lwesingisi kuyena lo mshumayeli wathi utshela abantu bayeke lento abayihlabelayo iza nokungcola kini asikho nihlabelelo sasezulwini bahlabelela wayesevala umjiva uNkulunkulu beza bayibika angisho ukuthi kubi ngoba kusuke kujatshulwe kodwa asijule ukuthi masiya phambi kwaShembe suke singayiyeli thina suke siyela abazali bethu amen kunomthandazo la obhalwe phansi uthi ngiyeza Nkosi Nkosi mina ngedwa anginayo umphelele awo baba kanye no mama o baba be ma
mama ubaba nomama bangavumi silandele uThixo yindaba basiphikisi ubaba nomama bangavumi ngikulandele ngisilandele uThixo ingoba bayabona ukuthi mntanami njengoba ugijima uya kuNkulunkulu siza nawe thina sikhudula izikhwama zokuthakatha thina sikhudula izicubu zenyama esayibulala esabulala uyihlo sabulala unyoko siza nazo phela imthwalo umuntu ahambe yenza ungena naye ethuneni mayemenyezwa izayo naqala kunomthandazo la eNazaretha othi zithi izono zami ungangishiyi phela masoyoguqa phambi kwaNkulunkulu nami ngifuna ungiveze nazo-ke lezi thixo kade ikhulunywa labantwana ezenziwa obaba nobamkhulu bethu sithi thina sigijima seNkulunkulu bese besivimba bethi yokwenzani uNkulunkulu basivimba kanjani babezani babeka umgoqo babeka into ezokucunula uNkulunkulu phambi kwakho khona ngeke uzuye uNkulunkulu ngoba uya uNkulunkulu namavundlululo ingakho uShemba unyazi lwezulu wakhe ikhala umphefumulo wayese ewethi igama wathi ikhala umphefumulo uthi umfula abantu abami esiyogeza lezono zabazali benu ngoba niza nazo kimi amadoda aqhuba inkomo nezimbuzi ayonikela kuShemba emzini oyingcwele ebuhleni bamaNazaretha ngizofaka okhokho bami ezulwini ungamfaka kanjani umuntu obulela unyoko wamkhipha amabele wenzayo ngilongena kanjani ezulwini yena unyoko uzongena kanjani ezulwini engasenezicubu ezingaphelele ungathi umuntu ekhwehlela ekhwehlela akadlule ethuneni ungcolile uzomfaka kanjani ezulwini kaShemba ubaba uMkhizo kade simcelile ukuthi akasifundele umthandazo wasezulwini ngicela angihlabelele amavesi amabili ehlabeleleni somthandazo wesabatha uvesi 32 novesi 33 bese siyayilalela lezi zinto uShemba ayilobe lapha zonke ixoxa indaba mayibonga Nkosi zonke ixoxa indaba uvesi 32 novesi 33 Basikhulula kukusithanda kwakhe bantwana bahle basezulwini zikhonzi ezingcwele zindela zonyazi lwezulu eyidela ubumnandi zakhumbula abazali babo njoba sikule nkundla uShemba ayibekela ezweni lasemaqadini sizoyibhuquza
sizodinda isililo sizokhala sikhalela abazali bethu ukuthi uShembe bakhumbule sizobamela njoba sekushiwo kuthiwa inkundla sezulwini uthi ubaba uGcwabe mayefunda lo mthandazo uthi wasikhulula ngokusithanda kwakhe ivesi la 33 lithi masizazi izindlela zomkhululi wethu abazali bethu abazazanga izindlela zomkhululi wethu bathatha ezabi indlela zikaLucifer uLucifer akasakwazi ukubakhulula manje kufeni kodwa uShembe uthini uthi ngonikhulula ngokuthanda kwami wasikhulula ngokuthanda kwami njoba sila sizonqengela abazali bethu uthi inkosi ngokuthanda kwakhe ngokuthanda kwakho bakhulule inkosi ngoba abazazanga indlela zakho zomkhulu bathatha imigudu yeindlela zasesihogweni zokuphila uzwile nje kukhuluma wayethanda imali uyihlo mntanami wangamela ukuthi angikopolota amathumbu angikopolota amehla asuse ubuso kimi ngoba ethanda imali uyihlo wena ke sizukulwane seyizukulwane ozophuma esendeni lalo ya baba ekhulunywa ngawo uyoba into enjani emhlabeni ukhokho wakho ngoba lezi icubu lezi ekufeni uyiphethe uyigonile uthi uShembe nazi izithixo zakho hlala nazo phela azikusiza phela emhlabeni ushiya ukhokho wami nokhokho wakho ukhokhokazi wakho nokhokhokazi wami uthi uShembe hlala nazo mntanami izithixo zakho phela uyikhanda lezo hambe nazo kulo umsebenzela maye uvuka umoya wakhe uthungatha ucinga ingane yakhe uyithola ingane yakhe bese ehluma emthanjeni yegazi lakho akuhlume ebuchosheni bekhanda lakho uhluma nalezi zinto ayiphethe mawo osimame uhleli ikhehle njala zingahlala ingane okhaleni lakho awuzucabanga uyibulala kabuhlungu nawe ngoba inhliziyo yakho ilawulwa ilesi sihogo saleli khehla elabulala unkosikazi walo kabuhlungu ngendluzula mayisevuka lo muntu ngoba phela njobe ekhule ethuneni esebayimpande njobe ihlahla masikhula iyaqaqeka impande yakhe nawe uyaqaqeka uyanaba unabela phezulu kwezizukulwane zomndeni wakhe uchela lokufa kwakhe konke lokufa kwakhe uchamiseleke enganeni zakhe mina nawe izizukulwane samanje unyazi lwezulu liyayihambela ihogo ngoba umvelinqange ukwenza kwenzeke ngisho mayesefikile umubu uyama ukwenza imikhuba yakhe yokujoja abantu bakhe ayebasebenzisa emhlabeni bese sihogweni uyama mase kufika umvelinqange njoba ayifike la ekhala emphefumulo nase sihogweni uyafika uShembe amen esitamkokweni unyazi lwezulu ngendlela beligqoke kahle ngayizolo kodwa liyangena ligqoka isuthi lingene esitamkokweni lo mbulula lengane eyahushulwa faka esitamkokweni unyazi lwezulu kodwa yalibona gqoka amasuti amahle kanjani sasithi thina insengane abezo insengane abadlo uNkulunkulu maye bagqokile nezicathula ayigqokile ama-imperial lezi zicathula ekuthiwa ziyabiza kodwa ungena ngazo uShembe esigodini sosiza emawena olanda ukhokho wakho owathunjwayo wabethelwe ematsheni ovuswa ngoba naku nje esewumkhovu eyocekela phansi imvelo kaNkulunkulu owami ukhokho nowakini uShembe uyangena emaweni uShembe uyangena emgedeni uShembe uyangena emajele afika akhulume nabo babubule bakhale mase bembona uNkosi senze ukuthi nokuthi sicela usikhulule enkosi athi uShembe ngizonipha amandla khulumana enganeni zenu nisho ukuthi amacaleni ngizowathetha kanjani umzulu uthini uthi bantu bami uShembe akazi ukwathetha amacala ethu njengamanje kodwa hambani ngoba uNkulunkulu ukhipha isibusiso sakusho la uthi uShembe mayasifika noSimamane uthi bantu bami tshelana abantu laba bathi abanazi imbuzi eziphefumulayo ukuthi lezo inkomo zephakethe abanikele ngazo kwakhiwe leli palace ngesikhathi kwakhiwa leli palace sobe sakha amathuno oyihlo omkhulu benu nogogo benu nengane zakwenu amen yabona amen awukho kubantu abantu mabela ekhala emphefumulo siyabakhuthaza ukuthi asiyeke ukucabanga izinsizi zabo akuzona ezithi ezabo
bona into abayifuna kuwena ukuthi ungene ekhaya lemphefumulo bese inhliziyo yakho uyinikele kuJehova. Ukuyinikela kuJehova ukutshengisa ukuthi ngiyakuzwa Nkosi okukhulumayo kuleli eparadise lakho. Isivumo sebandla lesi ekukhulunywa ngawo. Amen. Isivumo sebandla. Uvumela bona ngoba bona babevuma le ndoda le kuthiwa yabulala unkosikazi wakho. Ayizalanga ibulala unkosikazi. Yahamba yayotrainwa. Yayotrainwa kaMkhunkuli. Wathi uMkhunkuli yabona uma ufuna ukuba inkunzi malanga. Ubobulala unkosikazi wakho uthatha izicubu ezokuthi nokuthi. Watrainwa mhlambe lo muntu waze wahlatshelwa ngisho inkomo nembuzi ukuthi usephothulile. Bamfaka inyongo. Bamfaka inyongo ukuthi siyakubethela lokho sifundisa kona ukuthi akube kuwe akuphile kuwe. Wachelwa ngenyongo. Konke kuqala kahle kuqala ngokuthi abantu kuthiwa bayizangoma bayizinyanga. Bese bephunyuka ke lapho besebenza lemkhuba ekukhulunywa ngayo. Kodwa baqale kuphi beyizangoma nenyanga. Akekho umuntu ohamba athi uyotrainela ubuthakathi. Kodwa uqala umuntu ayotrainela ubunyanga nomngomo. Isho njalo inkosi yamaNazaretha ithi uyise nonina kamthakathi sangoma nenyanga. Ngoba ila iqala khona ukwazi ukuhlanganisa izinto zokuphilisa nezokuvika uyakwazi ukuyihlanganisa. Nezokugada uyakwazi ukuyihlanganisa. Ngoba ufundiswa yonke into lapha esikoleni. Thina nje safunda ngesikhathi esidala sobandlululo. Sasifundiswa ngisho ukuthatha amaselesele, isiza ngani ukuthatha amaselesele? Lapha kwibiology bazokhumbula ababefunda ngalezo zikhathi zethu. Sacindezelwa amaphulo. Fundisa ukuthatha kweselesele. Izokusiza ngani leyo? Bona belungu ngalaba bafunda umsebenzi wama skills okuphatha izandla zabo abasebenzi izandla. Thina sifundisa ukuthatha kwamaselesele, itheory yokuthatha iselesele. Ngoba sasifunda encwadini. Ayisizanga ngalutho leyo. Nabo ke bafundiswa yonke inkunkuma lapha kaSigodlo babumajiya. Sasisihogweni. Bafundiswa yonke. Athi mase zimxakile izinto abesekhumbula sake satrainwa ngokuthi lapha ake ngenze kona. Phela mayefundisa ukuthi yabona lokho kokulapha. Ukokulapha isifo esukuthi ngoba lesi sifo esukuthi umuntu usuke eshawe ngekhubalo kwahlanganisa ubuso bomuntu namathumbu nezinqa zankosikazi oyishinga. Kwagaya kwahlanganiswa. Uma ufuna ukulapha lokho kufo njalo kumuntu umlapha ngalamakhambi. Angithi useyakwazi ukufo njalo umlapha lo uzogada ngolunye isuku mhlazana macunuka inhliziyo uzolanda yona lena. Bafunda konke euniversity leyasesigodleni somajiya wasesihogweni. Ushembe uyafika ehogweni abezwe bekhuluma abesethi bantu bami ngizonipha amandla nikhulume enganeni zenu uzwile ekhuluma umntwana bathe ngaphambi kokuba nisebenzise impahla imbuzi hambani iqala sinikele ekwakhweni komuzi uNkulunkulu khona azokwakha thina akhe inhliziyo zethu ezazibukhuni. Uyeza inkulumo ithi uyihlo mntanami uthatha ufuzo la kwabo okuchaza ukuthi akuyona into evuke noyise le uthi abulala amakhosikazi awahlubula ubuso namabele namathumbu nezitho zomuntu wesimama akuyona yakhe into yakubo. Uthathwa phela yithongo lakini elalikhohlakele likhipha iNazaretha lokuthanda njalo kuyeza ngomena zenyangeni kancane hayi umsizile ubaba usibanibani loze likuthathele kuseka uMkhunkulu uqobo lwakhe kanti lizama ukushushumbisa izikhwama zakhe. Khaxa abese kubonela uMajiya wena ulokulibala wena nedlozi elikhulu kabukapu wabona kunezikhwama afuna ukunika lona kuyambathiswa bese ngithiwe ezokulapha. Ukhona yena umuntu wena uqobo lwakho noma uphethe into ebabayo noma into ehlabayo ngasho kumuntu ukuthi iyahlaba lento ekunika yona. Ngeke uzukusho lokho. Nabo kakulula ukuthi basitshele ukuthi hey lesi sikhwama wena sokubulala ngangibulala ngathi uzothi sokulapha ufuna uvume inhliziyo yakho ikwemukele lokho mase ikwemukele inhliziyo yakho kwathi khaxa abese ithatha idiliza yonke imithwalo ebeke athi nawe useyobona abantu into yasenhla uzolapha abantu wena ngibona ihlwele ezinye zinamakhanda amakhulu ezinye zikuntshuka ingalo ezinye walapha abantu kanti abantu ababebulawa ukhokho wakho ngamalumbo bebephosa ezimotweni ebenza yonke into mase befile beza kuye. Isho njalo inyanga yezulu kuma ubulela umuntu uhlala kuwe emahlombe. Laba obaphose emotweni ngamakhubalo nangamalumbo. Beza kuwe khokho uMajiya. Mase uvuka uzovuka nayo unikeze izingane zakho lo mkhuba. Nalabantu laba beza kuwe. Lokho ayibona. Impilo ingakho ibhashile kuthina emhlabeni. Wafika uShem umthandi wabantu.
ngoba umbuso wakho uhlezi phakathi wahlisi umpula wasezulwini ukuthi bantu abami ngeke kusize lokho ningilandela wozani ekhaya lemphefumulo la ezweni lasemaqadini sizobhunga ngalamacala abantu sithetha amacala abo bese sibageza mayibonga Nkosi ushemba kagezi ikhwama ushemba ugeza abantu ikhwama ziyalahlwa munye umuntu owazi ukubethula ikhwama nokwazi ukuyigqiba ukuthi igqitshwa kuphi unyazi lwezulu akekho omunye ukuba kunjalo ngaba sithwele thina sizulu samanje imithwalo nje ngoba nobaba bethu noba umkhulu kade babethi bayoyilahla kodwa kusitini bavuka nazo uzoyilahla kuphi ngoba inhlabathi yadalwa umvelinqanga uma ugqiba ikhwama zokubulala inhlabathi yayikhipha ngale kwethuni once wafa nje zivukela kuwena uma uyifaka empuleni umpula wadalwa umvelinqanga uthi uyawungcolisa ungashitshela isikhwama nje ngoba uboni kodwa once wathi gilikidi wafa uma uvuka uma uthi wavuka ngosuku lesithathu uvinjwa lezi ikhwama uthi umpula nazi ikhwama zakho kade wawusingcolisile sakwazi ukusebenza umsebenzi kamvelinqanga phela umpula abantu inhlabathi abantu usho njalo uGumbi owafa ngo1972 uthi wezwa kukhulunywa emkhathini wathi umuntu wesifazane inhlabathi ezulwini bambiza kanjalo amanzi indoda uthi ulimi lasezulwini abantu amanzi ayageza ngakho ngesizulu bethu nomoyi uyahlamba inhlabathi bathi umuntu wesifazane inhlabathi igqiba yonke into abantu besifazane yonke into bayithatha bayimboze ngesikhakha isitwaba manje ke bakhonza abahle basezulwini njoba sila ekhaya lemphefumulo asizanga ngobungani ungezi ngobungani ungezi futhi ngeningi akuziwa ngeningi awuzi ngobungane uza ngemizwa yakho ngoba abakithi abafani nabakini wena abakithi mina mhlambe ngenzeka ukuthi bathathela kude mangona ukudinwa abakini kanti banolaka basheshe bakuphoqoze ungezi futhi ngoba uthunywe uthi uzohlola ungaba nesikhathi sokuzohlola la emfuleni kaNkuluNkulu isililo singaka ethuneni mangabe bekuthumile umngane wakho khohlwa uyena manje thatha lento uyicoshela uyifaka ekhanda lakho uhlehle uyixoxela umndeni ukuthi nathi siyathinteka kulelizwe lengabantu ngoba nathi sizalwa abantu balelizwe ababenayo leyo mkhuba endulo akekho ongathinteki lanto ekade khulunywa lo mama nalabantwana sonke siyathinteka ukuthi akafiki inhlanhla ukuthi imbuleke kulento kodwa wena onenhliziyo ehlakaniphile nengqondo ehlakaniphile khona incwadi ngithi amazwi ahlakaniphile ngisazi ukuthi bani 13:18 angisazi ukuthi thini ngisazi ukuba leyo ncwadi sengiyilibele eyamazwi ahlakaniphile ethi wena nengqondo wena ufuna ukwazi nofuna ukuqonda ucela kuJehova njoba sila sizocela ukwazi nokuqonda ukuthi lamacala abazali bethu sizowakhonzela kanjani sizowathethela kanjani amacala sizobanikelela kanjani ushembe usekumbulile indlela zakhe umkhululi labantwana babe nenhlanhla bafikile izolo bafice esijulu kwesimanzi kwangena itruck nje la nanti nala amaphaleti abo nanga amanye abo la awu4 amaphaleti bephuma wathenga kaCoro Brick hayi wathenge noma ikuphi athenga kaCoro Brick ngoba sifuna ukwenza into eyodwa ngamablocks awodwa ayi quality amen sakha isigodlo sasezulwini iPalace manje bantwana benkosi enkulu yakithi ebuhleni bamaNazaretha lezi indaba ezikhulunywa abantwana babantu la asimusa ukuyiflat ukuyihlanekezela zibhekise kuwe ukuthi nakithi ngoba ngumuntu walolu hlanga ngumuntu ohlanga lalelizwe nami ngiyathinteka amen noma usuthandaza usuyakwazi ukukhuluma indaba exoxayo nina basekuthini ingane ekhaya lemphefumulo imndeni iyavuka ikhulume isha amacalawo nina pho niboshwe kuphi ngiphela amandla ke manganawo umlomo okhuluma ngikwazi ukunikelela uNkulunkulu hleze nani nokhuluma ngolunye isuku nani ngiyazi phakathi kwenu babe khona abathakathi ninikezeni impahla mhlawumbe bangakhuluma ubone kubalula kuqaqeke uyithola impahla uzonikela izangoma nenyanga nabathakathi nabakhunkulu nabacwili nabo bonke abantu ababenza imikhuba yasesihogweni obumnyama awukho umuzi ongenabo abantu abanjalo awukho umuzi ongenabo abantu ababehushula izisu njoba kade ekhuluma lo mntwana lo mntwana ke siyamphathisa sengathi bangimpa uNkulunkulu wampa amandla namandla amakhulu noma udlulisele emndenini uma ethu nina mntanami ngicela uyongihlambulukela enkundleni yasezulwini
usho ngoba efuna ukuthi ivezwe into enziwa uyise. Uyabona nawe nje uwena imikhubo yenzayo manje ingakavezwa yabeka obala uhlala nawe iGod lokuyifihlile lokufa abantu ngoba waziwe. Namhlanje uyise walomntwana akasakwazi ukucasha ngoba uveze obala bathi ngesingisi kuthiwa nduku kuthiwa yini ukusarenda usezovuma athi inkosi impela ngiyavuma. Abantu umuntu akavume eqala nawe uqobo lwakhe awuyithathi into umuntu engavumi. Usuka lo muntu unginikeza into inhliziyo yakhe ingavumi anginendaba naye. NoShembe uthi abavuma izono zabo wayisakhala enkundla sile nkundla sizovumela bona. Amen. Kuweko lethi imbuzi eziwu3 ngenyanga edlule uma sothi ufuna ubalana uzolanda abantu kusenempikiswana nje ethuneni. Ujaheni phela kuthwala mawuzekhala emphefumulweni. Akusho ukuthi mawulethe imbuzi eziwu16 usulokubala ukuthi yabona la amathaveni ngizowakha neyitolo engizezakha cha akuthwalwa ezulwini. Kodwa inhloso yakhona ukuthi abantu badlule ethuneni baye kwele mathongo bese bebona umvelinqanga yiloko esisebenzelayo. Nawe mase kufika insuku zokugoduka ubafice behleli nomvelinqanga. Amen. Bese impilo eniphilayo ekhaya kube impilo yemvelo. Amen. Nawe bethonge lihle phezulu kwamathongo sokwalungisile. Mabe ithandela nje ukupha ifa labo bethanda ukuthi bakuphe lona usesemhlabeni bayukupha kahle nje hayi ukuthi uyozuthwala. Amen. Manje ke bakhonza abahle basezulwini masilapha ekhaya sicela uNkulunkulu asiphe ukukhula asiphe nesibindi asiphe nokuqhawa nokuqhawekazi ngoba indaba zalo ekhaya zifuna umuntu onesibindi ongancikile kumuntu unganciki kumshumayeli nakumkhokheli nakumvangeli nakumfundisi phela abantu efanele bahloniphe ngoba bawumlomo wezwi kaShembe mayibonga inkosi. Kodwa mabe engasakutshela kaShembe ungalokulwa nabo baflathele. Kodwa mabe kutshela konyazi ubalalele mayibonga inkosi. Kodwa ungabakhonzi munye umuntu okhonzwayo unyazi lwezulu sikhonza unyazi lwezulu likhonzela abazali bethu mayibonga inkosi. uMajiya akakhonza ngisho uNkulunkulu angaveza into enkulu ngayo umuntu uMajiya amkhonzi. Ulalela ukuthi uthini mayise kubhedela nje ukhohlwe indaba yakhe umuntu akakhonzwa kuleli bandla mayibonga inkosi. Amen. Bakhonza abahle basezulwini. Le ndaba ekhulunywa lo mntwana mina ngiyayiphendula ngibhekisa kithi ukuthi mntanami mase uhlambulukile uyihlo yobe mhlawumbe ucindezeleke nje akwazi nokuvela uthi azosho ukuthi abantu abami ngihambani ngihlambulukele kwayilo mama unenhliziyo enhle mayizothi uvele enganeni khuluma indaba kayihlo wena ukuze livele obala uqala lakho malivele uqala lakho uShembe useyohamba olanda lezi icubu kuyena ngoba uyigoni lihleli nazo ulesihoga hleli nazo amabele namathumbu nayo yonke into ngama oyilanda uShembe bese ehlukanisa amalumbo athatha uShembe abuyisele kulo mama icubu zomzimba womama aphila bomuntu mayibonga inkosi. Amen. Phela uShembe kwenzeka. Amen. Ngesinye isikhathi kwasukuma inkosazana la yakhuluma ukuthi umqalo wendlela isipholi senisakhile kodwa tshela abashumayeli abangisize abakhe isilulu sasingazi thina isilulu uthini sasazi lokwasemakhaya lokuhlala umbila nayo yonke into wathi abakhe isilulu sadide ukuthi yini isilulu kwaze wafika inyanga yezulu kwinkosazana yathi cha usho umpheme lokenithi uvranda wathi akhanyona ngoba thina boShembe sihambe sibutha zone lamashumi enwanikele izingane enithi ingane zaphuphuma zachitha zalahla zenziwa imkhuba zenziwa imkhovu zenziwa itikolosho zenziwa yonke into yasesihogweni kunezingane la sezikhulile zizalukwazi ezinye zamaqhegu zizalukwazi ngokhokhokazi ezahamba emhlabeni zamahlwile ziyimbungu einkalweni zonina kodwa namhlanje isebenza umsebenzi omnyama isathandi kodwa ngoba zilunjiwe zafaka amakhubalo zamebhidliza imizi yamadoda ezakithi ezakini zawenza lo msebenzi sokele emandulo mabevuke inhliziyo yomona nje uNkulunkulu athumele khanje wobhujisa umuzi womuntu ezakini ezakithi uthi uShembe lezo ingane siyayibutha size nazo ngoba ezinye zazo zabulawa amakhosi ekhipha izwi amakhosi besithi zonke ingane bonke omakoti abakhulela ingane abezela bese bephuziswa amabulala kuthiwa ihlambezo baphuphumela iziso umakoti kuchitheke ingane bese kuthotha wonke lawo mahlile engane qothe kuhlanganise nembundlwana kwenziwe intelezi zokuchela amabutho zokugcaba amabutho ukuze athi mayohlasela amabutho
angabonwa imbundlwane phela kusuka ingane engabona emahlweni nembundlwane izinjalo ingane zezinje ezingabona imbundlwane bese kuhlanganisa uthi ushembe siyilandile nalezo ingane lezo ingane kuyathathwa leyo mahlwini nango kuthathe kufaka emcengezini kushiswe kuhlanganise namakhubalo kube impuphu uthi siza nawo kuyinhlabathi kuyimpuphu sifike sikuchithe ngaphansi kwalompheme bese unyazi kufike lihlukanisa amalumbu nayo yonke into bese lithatha izicubu zomntwana lihlanganise lidale umuntu akhulu umuntu azalingana neminyaka yakhe enziwa ngayo lemkhuba kanti ukuba sibafaka ngaphakathi esipholi kusho umqali wendlela uthi tshela abashumeli-ke balungise bakhele umpheme kodwa isibusiso salowo mpheme uzokwakhiwa iy'ntombi zentethelelo isibusiso sokwakha lowo mpheme iy'ntombi zentethelelo ngoba kwakubonakala thina ukuthi silokhu sithi siyashuduza sibamba lapha siyayeka sibamba lapha siyayeka kwafika unyazi lwezulu lathi unyazi lwezulu tshela abashumayeli ukuthi anikezwe iy'ntombi zentethelelo lo msebenzi iy'ntombi zentethelelo zawuhlanganisa umnikelo wakhiwa umpheme mayibonga inkosi namanje siyadlulisa iy'ntombi zentethelelo nalabo abakwazi ukuyihlanganisa iy'ntombi zentethelelo kunemali eningi ehleli ngoba ayizange isebenze yonke imali yenu sicela nibuye nisondele ngoba lapha esipholi kuwubhuqu iy'ntombi ey'ndala zasemandulo iy'nkohlolwane zey'ntombi zasemandulo esezindala eziyizalukwazi izalukwazi ey'hlala lapha esipholi zalinde iy'ngane zakubo ukuthi yikhule ngomqondo zalinde abantwana bakwethu laba bathi balinde ukuthi umshumayeli abatshele ukuthi beze ekhaya emphefumulo zihleli ilindile uthi ushembe ihleli obhuqwini sicela iy'ntombi zentethelelo-ke yihlangane nalaba abakwazi ukubahlanganisa kubuye kuzobhunga sobanikeza ubhasikidi wabo bayibala imali iningi impela ngiyacabanga ukuthi idlulile ku-10,000 wabuka ukuyibuka ngamehlo nje ngoba sasebenzisa ingxenye yabo sinesikhathi yahlala beze bayithathe bayisho leyo mali bese kwenziwa i-quotation kothenga ama-tiles siwafakele ama-tiles endlini yey'ntombi amen amen bantu abahle basezulwini akuvumi ukuthi ngisuke kule ngane ngoba le ngane ingiphehleza ingozi ngoba ngiyacabanga ukuthi nakithi bakhona abantu ababenza imikhuba enjalo phela abantu babethekelelana uthi angithekelele empokithi wena wanenkomo engakathi ngabulela unkosikazi mina nawe uzoloku anganamakhosikazi ayinqwaba nje nawe unganenqobe ngalo amakhosikazi bulala lento lento ngayihudula lento izogana la ekhaya khona imikhuba esho okhokho bethu bethi umuntu esimame ushemba akayivumile athi awuyinja lento ngayihudula lento esigcawini lapha ngafike ngayenza unkosikazi umuntu lo inzala abantu akekho umuntu ofike emhlabeni engazange adlule okhaleni kanina kusho kanjani phothi imalasi amadoda amanuku okukhuluma amadliwa athi yini yona le sikuyeke kwamakhosikazi azenza wona ukuthi abizwe ngalento akungasho wonke ukuthi abantu besimame yini yona lento ngoba abantu yazi ukuthi abantu besimame wathi ushembe maye babumba wathi wakha isitsha sasezulwini sokuhlala isipho sasezulwini isipho sasezulwini umuntu mina nawe wadlula esitsheni esiwunyoko angiwazi-ke la malungelo afuna womama manje aqhamukapho ngoba ilungelo elikhulu lakhe elokuthi uyisitsha sasezulwini asithandweke umyeni wakhe isiphi lesi imaphi ke manje amalungelo azayoshaya amatoyitoyi ko-city hall ayafunwa siyabonga nje omama bakithi ngoba angicabanga ukuthi bayenza leyo nto owenza leyo nto asazi noma uyoyithola ingane ethuneni ayoyithuma ekhala emphefumulo noma ikhala emphefumulo bese livalile ushembe asimazi phela ushembe izinto zakho zenza ngokuthanda kwakhe futhi uyivala ngokuthanda kwakhe ukuthi mhlazane kwabhubha wena ma unenkani yobe isekhona ikhala emphefumulo la uzokuthola ingane yakho kodwa engikuzwayo engakuzwa kukhulunywa uthingo lenkosazana eminyakeni eminingi edlule eJudiya ngikhumbula kahle wahlala kwakhela enhlizweni yami uthi wayesho bemhlupha ehlushwa yigebengu lezi zahamba kuleli bandla uthingo lenkosazana wathi nenza noma yini niyedelela ngoba nilinde ukuthi nithembe ukuthi iy'ngane zenu ziyofika zonicela intethelelo ngenkomo ney'mbuzi wathula eJudiya abantu abalale abakhumbula kahle nami ngakhumbula kahle wathi hayi akusekho lokho manje umuntu owonayo manje
eselazi iqiniso njengamanje akusakuba khona ngane yomthethela icala umuntu oyithethela yena icala lakhe kwafakazwa ngesonto edlule la bebekhona abantu ngesonto edlule ukukhuluma insizwa la amen abebekhona ngesonto edlule singavali indle masilasilale lalela ukuthi ngizwile mina lensizwa ikhuluma ngathi uyayifakazela lento engangayikhuluma ithi insizwa yaka Ndebele ithi uthi ukhokho wakhe mntanami owonayo manje lathi izwi mawona manje usoyithethela wena icala lakho mawungalithethi samanje usaphila ngeke ulithethe kufeni okuchaza ukuthi thina esiphilayo yithina bokugcina efanele sithethe amacala abazali bethu ngale kwaloko amacala ethu esowadala thina awasawuthethwa umuntu asibukule ngoba uyaphila phela uyeza unendlebe bukula kusemanje uyovuma izono uNkulunkulu bona siyabavumela baphiwe inhlanhla thina sanayo inhlanhla asisukumeke sithethe amacala engani umthandazo yathi uthi sifunele nabathunywe uhola abaningi ufunwa wena mina nawe uthunyiwe la emzini oyingcwele eKhala Emphefumulo njoba nje abanye bakhathele manje bathi izovala nini inkonzo akanendaba nalento ekhulunywa ngayo kuyahohla phansi lapha abesefona ethethe ekhaya makumama ekhaya abuza inkomo lezi inkomo ezingaba abanikazi balezi inkomo yabazi mabeyithatha manje bayigcwalisa ihlathi bayinikeze labafana bezizwe bayithatha bahambe nazo uyokhalela ba mawula inhliziyo yakho yonke ayiphelele mayibonga Nkosi ngoba abazali bakho bafuna inhliziyo yakho ngoba batondolozela ngayo baye uNkulunkulu bathi thina Nkosi senze ukuthi nokuthi ushemba buka inhliziyo zethu nombhalo wesililo sabazali bethu abese bathethelela ngoba umoya umusakho uhlezi phakathi Ntombi siyakucelisa ukuthi ungabisakhala selithethiwe icala amen uyihlo wakho uNkulunkulu uzomphuca izitho zikanyoko amlungise unyoko aphila abe umuntu unyoko ubaba wakhe bese yogwetshwa ngendlela eyaziwa umndeni noNkulunkulu angabi uvanza ubaba wakho ngoba mayeshiwa lapha entabeni uzoba uvanza uzohamba ethatha lento eyichela noma bakabuyiswe umuntu mayegangile endaweni kuyakuthiwa apha amaphoyisa ambophi ngani asuke embophela namaphoyisa asuke umvalele ukuze kube nokuthula ezweni noshembe ukuthi asimusa ukubayeka babe uvanza lapha nganene kwethuna ngoba mabebuya bazosifundisa lemikhuba abathathwe bazofakwa ejele lezulu lomndeni ukuze bagadwe umndeni noyihloke sicela ukuthi uNkulunkulu ambuthe naye azomfaka la eKhala Emphefumulo abese ebutha nethongo lakhe lonke lalikhohlakele lazothela lokukhohlakala kuye wayesenza umsebenzi wasesihogweni mayibonga Nkosi amen angitshela udadewethu ngitshela nabakithi nabakini njengoba ungafuni ubavumela nje uamen usho abantu abawu3 bona bafuna sibavumele ngesivumo sasezulwini ngoba bona bahamba bawuvuma egodleni zomajiya o7 years behleli bethi bathwasa bethi vumani bo siyavuma mase bethole wena uyingane uyafika la uyabalisa makufuna izivumo zebandla uyanqena ukuvuma isivumo sebandla ucabanga inkolethu zakho ucabanga abantu abakukweleta khohla yonke leyo izikweletu lezo ngoba lezi zikweletu ziphunyelwa yibo kuwe ngoba nabahamba bedala izikweletu zoqedwa ukuthi wena uthatha inhliziyo yakho uyibhekise kumveli nqanga mawula lithethwe icala nawe nje uqobo lwakho uwena mawumile phambi kwabantu ukhuluma umbondo umuntu akanakile uyabona njalo into eyikhuluma ayikho manje ke wena ke mawunganakile la kukhulunywa nabazali bakho bayakhala ukuthi awulengane kodwa ayithathi ngani inhliziyo ibhekise eNkulunkulu bona balibona unyazi thina silibona unyazi uyazi bakhona abantu abanenhlanhla abalibonayo unyazi lapha eparadise mina ngilibona ngiphiwa ngamehlo kubona futhi angiwafuni ngoba ngizolo ngizenza umuntu ongathi konke engiyaziyo lisho indlebe ukuzwa angiyifuni asiphiwanga yona asiyifuni abantu abaningi bahlutshulwe yiyona le nto bele bethu khona ngizwayo khona kubonayo munye umuntu obonayo unyazi mayibonga Nkosi nozwayo unyazi ushembe thina sizomnxusela ukuthi akasigezele abazali bethu bathi mabevuka beza kithi beze bengabantu hayi lokazana
selolo wathi hayi le nyoka ebovu ekagogo wala ekhaya le mnyama lokho yini maqhamuka beyilokazana abantu abaqhamuka ngani beyabantu nangu umntwana ade khuluma ugogo uma wakhe waqhamuka wafaka abhlungu kodwa ngoba umntwana belokeze ekhala emphefumulo ushemba wamthatha wamboza ukuthi angamboni uyise ukuthi uyigobongo wasemphumulo umuntu akakhulume umuntu hayi utheze inyoka noma ispero hayi lesi spero ugogo wakho leli shongololo leli umkhulu wakho cha imkhuba le ababenza begcina befaka amafutha ezilwane mase beza kuthina baqhamuka bezilwane bese lokuthiwa usiko lala ekhaya imkhuba leyo uthi ushemba abantu abaphi umphefumulo womuntu awufi mfanele mawuza kuwe uze umuntu mayibonga Nkosi sizonqusa lokho ukuthi ushemba kasigezele bona bantwana bahle basezulwini kunabantu la akade baqala ukufaka impahla zokuzothetha amacala emndeni yabo mhlawumbe abanye bafika ngo-2020 2021 2022 2023 2024 usaqala unyaka belethe iy'mbuzi nayo yonke into imndeni ayiveli ukuzosho ukuthi bantu abami nali icala eliyisibazi elikhulu siletheleni ukuthi nokuthi ithule imndeni uma leyo mndeni ithule sizwile namhlanje eminye imndeni ithuliswa yini ungenzeka ukuthi sikhethe umgodi kodwa sizukuthatha lokho nina senalethe imbuzi sekunesikhathi nayilethe imbuzi ngicela nilalelisise kahle ukuthi unyazi litheni lokho hleze kungenza ukuthi basukume nabo bayeke ukubhasha ethuneni noma uNkulunkulu abapha amandla ngoba beza ngoba ukuthanda uNkulunkulu ukuthi beze base sesigwini lapha esigwini ukubone laba bahamba amabhola umuntu mayilapha alobe phakamisa azafuna ukundiza ethi uzongena nini esangweni ufuna ukungena noma ikuphile nje la kusuke kuyongenwa khona noma nje kuyiwa uNkulunkulu ebuhleni noma ikuphi mawulapha kude uzukhushiza inyawo ufisa ukuthi nganqoba usulapha noma umemeza awuzwa umuntu lapha nabo banjalo noma befuna ukukhuluma bazoma bakude ethuneni la becindezeleke khona ngethuna ithuna namagwingwigwingi mhlawumbe amagwingwigwingi akude kabi noma bangamemeza angeke lifike iphimbo labo kuwe kodwa mayethandela uNkulunkulu uyabanyula abalethe ngaphambili bakhuluma babuyisele lapho kulesi sidleke sabo kulabo akade baletha impahla lapha ekhaya nasi isigaba esilandelayo uma abantu sebayiletha impahla zabanhlanu noma zadlulela kwabanhlanu sebenezikhathi eside mangikhuluma ngesikhathi eside mhlambe ngonyaka odlule ekuqaleni kwabo side lesi sesidonsile lesi sikhathi uma kukhona ibaza abathi okhokho babo amacala mntana amabanza amacala ethu anesisindo enzani ukuthi nokuthi mabe ngakuvezi lokho uthatha isikhathi eside ngaka lungisani nemakhaya into lungisa kanjena ke bantwana benkosi nizolungisa kanje ngikhuluma ngabantu asebake bayinikela imbuzi nizolungisa kanje uthi ushembe unyazi lwezulu hlanganani iqala nina niwuzalo yinini naziyo ukuthi umndeni wenu ubanze kangakanani laba futhi abalizwa izwi mabe ngalizwi izwi usubatshelile okokuqala batshele okwesibili ayikho into ozoyenza nawe qhubeka nabezwayo mayibonga Nkosi usulisulile icala kuwe ngoba ubatshelile okokuqala batshele okwesibili qhubeka ngeke likubeke icala ithongo lakini into engafunakala ukuthi mawuzwa lento bese uyayigogosha ukhulume nezingane zakhe endlini nenze izokushaya igcineni lento ngoba laba abantu othi uyabenza ukhona obaba bakho abazala abazala obaba bakho nobaba omncane nobabekazi bakho ukhona omkhulu abazala omkhulu abazala obaba bakho ubukhona okhokho abazala omkhulu bakho ukhona okhokho lothi abazala izizukulwane ngezizukulwane mhlambe lo muntu odala impethu ekhaya akaqondene nesende la endlakweni ulapha ya manje wena ubatshela abantu bakini lokhu uthi hayi into yakithi eNazaretha akuyonto yaseNazaretha le into omhlaba wonke mayibonga Nkosi into umuntu wonke ombathi ingubo emhlophe ongayimbathile izangoma inyanga abathakathi ifebe onondindwa iyabadinga le ndaba la ekhaya emphefumulo mayibonga Nkosi kuzokhuqula leyo nsila yabo ngakho ke kuyadinga ukuthi uyidlulise badlulisele okokuqala bahonga badlulisele okwesibili
bakuthuke bathi awu usufuna uthobela idlozi enze yonke into suqedile qhubeka nabazali mayibonga Nkosi amen awusenalo icala uma ke senikwenzile na kwahamba isikhathi eside sekufanele nihlale phansi ke nina ke enivumelene bese nikhetha umuzi nivumelane ngomuzi ukuthi cha mase siye bokhonzela ekhaya emphefumulo ushembe sebakhulula sekufanele baye ekhaya sebehlanjululiwe begeziwe belanyuliwe bethuliwe umthwalo nezithixo zabo lesibili ku242 uthi yehla moya oyingcwele ongena wena akithi usebenze kubo bonke lokho okuthandwa nguwe ngicela ukunqamuka lapho bengifuna ukuvuselela ukuthi ayikho into elotshwa ushembe eyiculo nje ewumdlalo wayikhuluma ushembe uthi ushembe bantu baletheni yimini engizobe sengena kubo bonke ngenze lokho okuthandwa yimi ushembe wazi ukuthi umthakathi uqedwa kanjani umthakathi umuntu wafa ekhishwa amabele wakhishwa amathumbu ukhanda kanjani abo muntu ingane yahushulwa yalahlwa yashiswa yenziwa umbungu njengoba sekukhona nokuthi odadewethu abakhohlakele bayithatha ingane bazise kulabafowethu base-Afrika bayohushula bathathe lezi zicubu zengane kwenziwe imithi bethole imali ushembe wazi ukuthi leyo ngane iphehlwa kanjani idalwe kabusha ibe umuntu ngoba iyawubopha umndeni leyo ngane thola ekhaya nje niboshwa ingane eyahushulwa indodakazi yakho ongazi wena baba uma azi ibe sayibopha amafindi ingane wabeke ethala kube isiqute ekhaya kanti niboshwe ile ngane ithi uthi ushembe ingane yaphuphuma neyachitheka angithi wabokhuluma ngabantu abaphuphuma bachitheka baphunyuka abantu abafe ngenxaphephe engenalwazi umzali wayo uthi ushembe lawo bantu bayingozi uma ningabanakile kusho inyanga yezwe uthi bayingozi banamandla okwenza okuhle kuwe banamandla okwenza okubi kuwe uthi ngani bantu abami ngoba bona bazalwanga izwi labo lifanele kaMvelinqange ngoba abazange bazali bethinta umhlaba umuntu uqale ukulahlekelwa izinga noma istimu sokuba namandla sezulwini makwathinta umhlaba sesungcolisile kodwa mangazange uthinta umhlaba amandla akhe alingana kaMvelinqange uthi lezi ingane zinamandla okwenza okubi uthi nathi uqoba sikwazi ukuyikhuza ngoba izwi lalo lifanele kaMvelinqange uthi banakeni ukhuluma ngengane ezafa ngenxaphephe kanganani ke ibulewe ngenhloso zona ziba ulaka lalo bangakanani alidluli lezi zife ngenxaphephe nazo ke lezi ngane ezibulawa kanjalo ziyawubopha umndeni zibopha isiqudu athi wakhuluma uNkulunkulu ithi Mvelinqange wawuthi angize emhlabeni bangibulala abangifuni ishikile ibhekele ithi ngcono ngoyihlalela esihogweni phela ingane yaphuphumayo iyafana nengane yafa ngegazi umuntu ofe ngengozi akadlule ethuneni mayingadlule ethuneni uThixo wakhe omubi ungathi ngadlula umuntu ohamba edlisiwe ethuneni lengane efe kabuhlungu ehushuliwa yindawo labo bantu abanjalo asebayinikelela kufanele bakhethe umndeni bakhethe umuzi lapho bazovumela lo muzi wasekuthini njoba imizi namagama bavumela ukuthi wona esizocela ngawo uNkulunkulu masiwulanda umndeni ekhaya emphefumulo siwukhiphele khona mayibonga Nkosi lo muzi ke kufanele wakhe nakho izindlu ezintathu kuwo indlu yangasenhla ezobe ngena amakhosi alomuzi abanomzane balomuzi amadodana alomuzi abashana balomuzi indlu leyo yenhlalisuthi indlu leyo yangasenhla izindlu lezo kufanele kube yindlu eyigqugwana kuye ngokuthi izwe lakini lakha kanjani bese kwakhiwa indlu ezoba yilawule intombi bese kwakhiwa indlu ekuzoba yindlu kaJamangweni ondlunkulu balapha ekhaya okhokhokazi balapha ekhaya omakoti omama balapha ekhaya omalokazana balapha ekhaya izindlu ezintathu bese nihlela ukuthi nibe nezintondolo ezinhlanu zinemicimbi yazo eyenziwayo mase bephuma ekhaya emphefumulo sebeyongena ekhaya bese kuba isithebe somndeni inkaba kule ntondolo ezinhlanu
Kukhona inkomo yabantwana abaphuphuma abachitha abalahla abahushula noma ngabe sebebadala sekungokhokhokazi bayizingane abayidla inyama yenkomo badla inyama yembuzi ngoba bona bebengakaweliswa amazibulo athize bakhuliswe basadla le inyama yembuzi isithebe sawo usho njalo uNyazi lwezulu umntwana waphuphuma isithebe sayo imbuzi ingakho kuyakuthiwe ngeke lokho wahlabele okhokho bakho imbuzi uthi isithebe unazi inkomo ebicecekeni Fana uthatha inkaba ubahlabele ubapha isithebe imbuzi yabantwana kusho ukuthi uma ulele ulokuphuphana nezimbuzi abantwana abaphuphuma labo nabachitha nabahushula ngikhuluma ke ngomuzi ofana nowakithi nowakini wabafokazana nje ongenabo ubukhosi ilezi zinto kodwa umuzi wobukhosi njengoDlamini njobe khona undaba ezitha ebukhosini kufanele kwakhiwe isikole la kuzokwakhiwa khona indlu eyiqhuqwane yamakhosi angazi umndaba ezithi khona yini amen indlu yamakhosi uma sekufika isikhathi sokuthi sebezokhuleka ebalana akakhiwe indlu yamakhosi isigodlo sabo esiyiqhuqwane kwakhiwe ilawu lamabutho ngoba amakhosi ayengahlukani namabutho ayikho inkosi engenayo amabutho siwayeka amakhosi amanje esokwalanda ama-security ngikhuluma mina ngamabutho asemandulo ngoba amakhosi akhona ahlele ey'hlalweni ezimkhuba nemkhuba yamakhosi asemandulo indlu yamakhosi ilawu lamabutho ilawu leyintombi ebukhosini kwakubuthwa ngisho intombi indaba ezithi angithi kunjalo bese kuba ke yilezi izindlu ke ezibalwayo indlu yomndeni abanomzane balapha ekhaya bese kuba indlu entaba yepheza yalapha ekhaya bese kuba indlu kaJamangweni lapha ekhaya noNdlunkulu izindlu lezi ezifanele zakhiwe ebukhosini mayengekho kamandla bawuphuthumisa lezi zamakhosi nezalaba bese kubuye kubikwe sekungaphakathi umbuzo ke impendulo ithi sokuthathaphi lokho ngoba sinalutho uShembe uyasifundisa uNyazi lwezulu uthi wena owazi ukuthi uthunywa umndeni musukukhathazeka ingani bona bakuthumile mase begeziwe uShembe uzobondla ngicela ukutshontsha kancane ngitshontshe ezulwini igama likaThixo efike emhlabeni esahamba ngokwenyama babethu umdlu wamafa wayeqoqa amafa abanomzane bayilizwe ngoba basebengena olwandle bekhonza abanye abafana ezweni lakithi wayesewaqoqa uShembe lamafa uShembe wabekile ezulwini ufuna ukwabuyisa kahle abantu sebehlambulukile uShembe uyababuyisela abantu mase begeziwe bese benikezwe ifa labo ababele ngamunye okhokho bethu njengoba benamafa abo asesihogweni awafunakali ezulwini kodwa khona amafa okhokho abahamba kahle bangaphambuka endleleni uthe mase kuphambuka inzalo yabo uShembe wayesewaqoqa amafa ogcina ezulwini ngoba ingane zabo zaseyikhonza iThixo emzini yabo kodwa uma imindeni yabo isigeziwe isibuyele emngcweleni nasenhlanzekweni uShembe ugcwalisa izandla zabo bona bese benipha asimuseke ukuxhamazela sithi kungani lezi zinto ezibalayo soyithatha apha amandla azo uma phela lento ebeniyenza ningathunywanga ayibona noma bona bese asobishini kungakalungi nje ubona ukuthi kube bukhona kungenzeki hlisana umoya kodwa uma sebegeziwe bebahle noyithola kalula yonke lento abakhuluma ngayo mayibonga Nkosi izokwenzeka kalula uthi uShembe asikhule ngomqondo siyifunde imvelo sifundisa imvelo ukuthi uma abazali bakho sebebahle ngeke bahluleke ukunikeza lezi zinto uzakhe izindlu ngeke bahluleke ukunikeza lezi zinkomo bazakhe mase bekulindele ma bengakulindeni koba bukhulu mayibonga Nkosi uma ke lezo zinto senihleli lezi kahle nobe senibuya ke nizokhuleka nizofuna usuku lokukhulwa kwemndeni bese siyoguqa uNkulunkulu anikeze usuku ikhulule imndeni mayibonga Nkosi amen ngicela ukuma la abakhonzi abahle basezulwini ngicela ukuma la undaba ezitha lo phambi kwethu hlezi sinaye nawe uzoqhubeka namacala kubo angeke sikwazi ukumnika njengamanje ngoba useyayazi indima ayithunyiwe useyalazi uhambo lalapha ekhaya mayibonga Nkosi amen sicela ukuma la uNkulunkulu wasebuhleni abusise izwi layo amen
sicela ukubuyisela umsebenzi kaNkulunkulu ngesihlabelelo sekhulu namashumi ayisishagalolunye nambili 192 kumshumayeli onezwi elingahoshozeli njengami. So ucela ukuthi ahlabelele simneze umbhobho. Inkosi ibusise uguqa abangcwele, umvangeli obese sicelela isibusise emva komthandazo. Inkosi ibusise uguqa abangcwele. Inkosi ibusise lezo ndlebe ezihlaniphile ezwile.